थौकने तिनी गुथी संस्थान या नुम नियुक्त जोयादीमा कार्यकारी प्रमुख किरण साकियाता भितना बिगुजा जुगदु नेवा पत्रकार राष्ट्रिय दबुया छपुचा जना वेक प्रमुख साकेत नुगु पला लिसे कार्यकाल सुधाला मधका भितना लिसे नाप्लागुजा जुगुख नाप्लागु झोले प्रमुख साक्य धयादी कि गुथिलिसे गुथ्यार्थे नीति समन्वयकारी भूमिका मिथेगु देया थिति सम्पदायित भिडियो पाके अभिलेखीकरण यागु माकथ थिथि मनुते नाप सहल यागु जात्रा नखचखव प्रथा नाप सनाचंगु देयंकया जग्गा जमिनिया लागतया एन कोज्यु कथ व्यवस्थापन यागुलिसे मेमेगु खन मछि मजुक याना वेलको बचा वेकला ब्यादिगु द आफ्नो हिसाबले छिसो नेवा समुदाय यो नदुस जुका मेना विशेषना चाहिँ नेवा टे ठुके यो सासुरो चिन्ता दु बान छेन नेवा टे जात्रा पूर्व सौ खरायो आर्थिक सोठे चाहिँ गुठिदिया छ अवस्था अहिले जो जग्गा जमिन सवाल तो विषयले न छिसना ज्ञापेन चाहिँ मतलब चाहिँ हिसाब चाहिँ ऐन कानुन जाब चाहिँ मलाई थाहा छ अवस्था छि गैर आन्दोलनले पृष्ठभूमि छिटो भावना चाहिँ मतलब चाहिँ त्यजना दिमा छि प्रशासक दुका मैना जुटाले सिके नेताका छि ओपन गफन जुले छि गुटी संस्थान बारे यो को जुला छि न्योआते गुटी संस्थान प्रमुख जुले थया जुपति गेन मुला छि जुयो रे पति छि त आवास जुडो नबनबा जुले उली चाहिँ छि आत्मीयता मरुठे गुटी संस्थान धावे त्यो जात्रा विरोधी संस्थाला रह्यो चाहिँ प्रचार रु तसो चाहिँ यहाँ जात्रा चाहिँ बजेट छैन तयारी जात्राटा चाहिँ एकदम मिनिमाइज है जात्रा है पटाभुनो जो अवस्था आज किरण नए ठोके चाहिँ एकदमै चाहिँ तरवे पढे थौली झाइदियो जो कानेना किरण नएन चाहिँ ठुके कति छ छौ चाहिँ प्रशासनिक हिसाबमा चाहिँ भूकिसमा गति जो छ टोटी गति चाहिँ वाचा गर्दै छ को जात्रा पर्वलाई बजेट केना हुन्छ छेन्नेवाट धनेवाट सञ्चार माध्यमले भन्न छेन्नेवाट जात्रा झमरु खला पण छौ जुल छौ जस्तै जिमे नक्तु द्वाल जुन नक्तु ल ढैला जिज थरवल के ध्यान राजा बजेट मरो छम छा जाट्रेन द्रो थो टाइम न जाट्रेन द्रो टोरी बुर गाडेयो थो छम छि कर्मचारी हरु छौ जात्रा व्यक्ति तो राइला बोले निराश या जात्रा ढंग हो बिना दुआ थो छिटो मावला जात्रा कमाल टोरी बुर गा टोडे मन जोंडो ओके छिसा छोन्यो खतै सिग्मा आउँदैन त्यसैले कोबुसा छि प्रथाजन्य संस्था स्वायत्त जमानहरु त्यो चाहिँ यहाँ छौजको मुद्दा त्यहाँ चाहिँ हामी बोला यो मात्रै उन्टी समुदाय हिसाबमा छ अहिले थोरै विषयले चाहिँ अझ कौलरी प्रथना स्वान चौधरी जो कारण पश्चिम कर्णाली पाली युवती स्वामान भाषा चौधरी युवती आदिवासी युवती स्वालाई झिनाको मुद्दा म स्वान नेवारदेशमा गुठी संस्थानले बारे केना विषय गुठी संस्थान छुख गुठी संस्थान मावली मावली उबु इले उबली छौ तना भए उबु नेपाल तना नेपाल आउ त्यसै अध्ययन में पेश होसन देखिन्छ उके अबली अध्ययन उकुल जया अध्ययन अबली विषयहरु जुल अझ समाज उबली छौ धारणा वो खत वो ले आफ्नो छौ चुनौती किन नै उबली कार्यकालले दुगुला चाहिँ जुल हेना चाहिँ कति बियो ताकियो संस्थान जो थोड़ी क्या सो संस्थान छा स्थापना गरेर हामीले अब 21 साल हो त्यो बेला सुधार लाग्यो